Ke he pōnei, koe tau uha lolo i o kalana kua lauia ai e tau whakalele, koe tau ala mai i he tau whakakuanga NCEA, sipi hia mo i tau skola sipi ke he tau motu ko Australia mo New Zealand. Whakaalo atu ko Westa Pāwihi, hane e tau walatala tutupu ke lata ia mo i pūli i he pōnei. Whakamua kua kisia e mawhisi he matulu hifo e tau numela he tau tangata he motu ni maua ke ngā ngāo ko visi ki he tau mga honei. Koe tau hoko taki tali mai he mataulu he whahi tapu nei, nā kai whai tangata fōu kua pikisia ki he ngā ngāo, mo e toko tolu ni alau tolu ni anonofo pui pui ha kua moa ke ngā ngāo ke tau ngā honei, pihia he tau hoko taki he māmhea hui niawhi. Mai he tau whakailoanga ko visi hongwhulumahiwa ne maua mai i niawhi, nā kai whai tangata fōu ko pikisia ki ngā ngāo ko visi hongwhulumahiwa. Toko tolu ni e tangata ki he motu he mga honei ne ko maua ki ngā ngāo ko visi. Toko ua laua ne pikisia ki ngā ngāo mai whakamua, kua malolo mai nā kai tuai nonofo pui pui. Mai he whakailoanga he aho uafuruma tolu he mahina nei ha Niue, mai longa toko ua e tangata ki he maanga hana mukulu ne ko pikisia ki ngā ngāo ko visi hongwhulumahiwa. Katoa osi e tau maanga he motu ki he mga honei ne kua whai tangata kua moa ki he ngā ngāo. Tu maua ngaia ni e maanga ha alofi toke lau, koe maanga ne mua te tokolunga e tau numela ko visi ke he tāsi au me walunga fuluma taha. Mui mai a ha kupu mai fitunga fuluma ono e tau tangata, mai maanga ha tamkoutanga mai fitunga fuluma whai tau tangata, ne ko bikisia ke ngā ngāo ko visi hongwhulumahiwa. Mai he tau whakailoanga ki he kupanga hila ko visi hongwhulumahiwa, mai longa e mahina ha desemo kua mole e tokolunga he tau numela tangata ni he motu ne maua he ngā ngāo ko visi koe toko tolu siau me walunga fuluma walu. Nā kai mau a mamana ki e tau tangata ne nonofo atu ki o kalana New Zealand ki e tau uha lolo ne kua laui a lahi ai e alau tolu ki hokio ki whahitapu e kua mole. Mase ke lea lahi e tau kaina tau whalinga hua, mo i tau momui he tau tangata ki he whalua matakawi ki o kalana. Kua lauia ke lea fōki e male wakalele Auckland International Airport, mo i tau ofi osi ai e tau wakalele. Kua lauia ai e tau pāsese ni amanaki ki o mai ki Niue mo lau tolu, ni amanaki ki o watu ki o kalana. Nā kai hoko mai e wakalele ni whamahani ke hoko mai he tau a whalaile. Kai ko whakamori mai he aisini wakalele e New Zealand ko Belenis Travel, ko whakamau ke hoko mai e wakalele ki Niue he aho a pungipungi, ko e aho tā he mahi na whipuali. To hoko mai e wakalele ka hangfumali me dominuti ke tātuna e matahalong fumataha he mga pungipungi. Tō kamata sivi e tau kato he matahalo fitu he pungipungi. Longona mai ke tau walatala whakpuloa he motu ko New Zealand, ko e lauia ko malona ke lea pehene e maanga ko kalana ke he tau whalati mo e kisia ko e toa ia ni e uha ke he tau matakawi o kalana he whahita punei. Nā kai whahikianga ke he wakalele ka hoko mai he au whalaile, aho tolu he mahina hawhipuali. Kua maua mai ai e tau ala he tau whanau whakako he aontuko lunga ki he tau whakakoanga NCA he tau uawhi uflu maua. Mitaki whalu tau ala kai nā kai mitaki whalu. Mai kai a BCN News ke whakatūtala mo i ulu whaiaonga he aontuko lunga ko Charles Ioane. Mo i pihea ia, pesi ni he pihea tau ala kai whia ia ki he lalianga he tau whanau. Hana ia Sarai Mangawa mo i tau walatala ia. Ne whakailoi he hukui he aonga tokolunga ko Joyce Labatard ne walangi ki he taha tau seanga whamahani ki ai e whahi whakakotama ki he kamataanga he tau osi ne whakahoko ke he whale tali whenonga sinek matawai he aholo tu he whahi tapkwa mole. Ke lata mai tau whanau he NCEA wahenga taha hihimunga fuluma ue pasene i alau tolu ne kua kautu mai pase ha alau tolu a tau whakakoanga. Koe hongo fule tau mai he tau waf mai hongo fuluma ua, kua kisia mole hihimunga fule pasene he tau whanau he NCEA wahenga taha kua pase kua kisia mitaki lahi ha alau tolu a tau whakakoanga he tau waf mai ua fuluma ua. Kai whakatai atu ki alau tolu e tau whanau he tau wahenga ua mo e tolu he NCEA, kua tō hifu e tau numela whanau kua pāse e tau whakakoanga he whakatai e tau ala he tau uaf me uafuruma ua mo e tau kua mole. Tunga ni ia he ana anu he tau ala he tau ni. Whia au koe uruanga. Si whakaue au ke tau ngahua uka he ako tau whaianga whoki. He whakako he tau tau whanau. Tunga ia e tātala hoanga ka. Mai ki tumu ia taua ki marikisi hake ha taua tau whakakoanga. I loa e au koe he whala whanau,
he langai, linga I fia lo tolu ke halo tolu tau wala. Ka kai ki fi ko pia ni te. Kai tunga ni ia. I loa tu tolu koe whakakoanga I o si haonga. Whakakoanga na matutaki, usi mai aka me aonga. Whanau kai ke tau aonga lalaki ka. Osi mai tau whakakoanga ke he tau pepa, longa tufo ki tau whakakoanga. Si pia he hako onono ke he puhala whakako. Ni manatu, ni manako fuki au ke buitua he tole tau whanau ke ai osi nei. I loa kai ka ife fia kai ke hawa tau ola he langai, liu ki lauri fuki, liu ki tau fuki. Haka mina loa e mui tangata, si longa fuki tau whakakoanga. Ka whakotwea mo hao mui he whanau he laulang. Ko lau tole tau whanau wahenga ua NCEA, tō hifu hongofulu e pasene a lau tolu ne pāse mai he walungo fluma hiva he tau uaf me ua fluma taha ke he fitungo fluma hiva e pasene he tau uaf me ua fluma ua. Ko tō hifo fōke Niumela he tau whanau he wahenga tolu NCEA, koe hongfluma 5 e pasene ke whakatau ki he tau ola he tau uaf me ua fluma taha. Koe fitungo fluma valu e pasene ne pāse he tau uaf me ua fluma ua, whakatau ki he hivongo fluma tolu e pasene he tau uaf me ua fluma taha. Tō hifo lahi fōke e tau Niumela he tau whanau, ne pāse me maua halau tolu a tau whakamailonga University Entrance, ke maeke i alau tolu ke watu ke tau aonga Pulotu University i New Zealand. Tolong fluma 5 ni e pasene i alau tolu e tau whanau wahenga tolu NCEA, he tau uaf me ua fluma ua kua maua e tau UE. Pese ni he pihia tau ola ka e pehe e ulufai aonga Charles Ioane, fia ia ke tau lalianga he tau whanau aonga. Tahai peseni ne tātu whakamawhisi ke he motu ko New Zealand he maamhea huni awhi. Kua hoko mai paua ki e wakalele air ambulance ke tātu e peseni nei mo e taha tangata he mga whaua ni watu mo ia. Kua hoko mai fōki e taha tangata ngahua hulu mai whalinga ngao he wakalele nei. Hanei a sana sione holo mo e tau walatala ia. Hoko mai e wakalele me divecto tae matahalong fumaua e tupoula he maamhea huni awhi. Tala hau mai e he kui ulwhakatonu he whahe malolo sino ko Peter Whetawe kia PCA News he au nei ko hoko atu mai mawhala e peisini ki he whalinganga o Iokalana. Kai whiawhia fōki e whahenga ho malolo sino ha ko mai ki ke hoko mai ki he motu e tangatanga hua hulu u laukim ha kona kai hanga mitaki e tau whakaholoanga he tau wakalele mai Iokalana he tau mga honei. Kua mahuinga ke whai tangata hulu he motu ka liu atua ia e laukim he tau mga honei. Ko e tangata hua hulu nei to ngā hua ke he whalinga ngao ke ono e whaatapu to moa e tangata hua pawaki. Kua hoko mai fōki e tau mga aho ke liliu atua e whalo tau whanau whakāku ko moa e tau scholarship me watu fōki e whalo tau whanau fōu. Ke he tau aonga Pulotu he tau motu kehe. Nā ua ni e tau whakaholoanga scholarship ha Niue, whakatupe he whakatuwhono New Zealand, mo e whakatuwhono Australia. Ko liu fōki ke whakatā mo e kamata e tau whakakoanga, ke lata ia mo e tau scholarship masters ke he motu ko Australia he tau kahau. Hanei tau walatala ia. Pēr mai komisina toko lunga ha Australia ki Niue ko lilifu ko Louise Allerton. Whiawhia lahi a ia ke whakailoa e whakaholoanga fōu nei ko e Masters Program ko lawhia atu ke tau scholarship ha Australia mai tau whanau whakaako mai Niue ke kamata he tau uawhi uafluma whā. Ko e whahi tapu kua maole fōki ne whakailoa ai he ofisa komisina ha New Zealand toko tolu e tau whanau whakaako fōu ke he tau scholarship manaki ha New Zealand ke he tau nei ko Tamarina Sione Tuato, Georgia Tuhipa mo Phoenix tālangi, tō atu alau tolu ke he tawaanga Pulotu i New Zealand. Pia fōki e ofisa komisina ha Australia whakailoa taha e scholarship fōu he tau nei ko Tom Vaitalo Vaha amana kia ia ke whinatu ki haonga Pulotu Pasifika Tonga i Alafua i Samoa. Ko e whakailoa ai he ofisa komisina Australia whiawhia lahi ke liu fōki e tau scholarship masters ke whinatu ai toko taha e tama whakaako ke he tau aonga Pulotu i Australia mai Niue. Ko whai mga aho he nākai whai whakatokaanga pehe nei ke tau whakaholoanga scholarship he Australia. Mā tūtaki fōki he whalu tāla mai he whahe whakaako tama. Kua lewa e kisia mo i mailonga e tuanga he tau numela whai aonga he motu kua ngā hoa lahi. Tala hau mai e ulu whakatonu he whahe whakaako ko Berfatonga hai. Nākai fōu e tau le kua nei ke ne kua tupu ai ke he tau motu. Kai pia fōki ni e motu ko Niue.
Kai ngā hua ki ai alau tōlu e mo e mtakau pule ngā hua ke maua fuki whalua whaiaonga ke lata mai tau aonga Niue. Pese ni e ngā hoa e tau whaiaonga, kai kua mau e tau aonga, ha kua liu kamata i he māma ni awhi. Ono anga ke he tō whanau ke katoa toi tō whaiaonga, koe mana mahuinga ia ka ha. Kai ki se mtolu kua hai ai whale tō whaiaonga ko watu ni oki, si tohi mai tō tohi lau tōku ai te liliu mai. Koe ka kano ni ka hai na iau ka whainga hua lau tōlu ni mua ke mutu ko New Zealand, poke tō mutu whiwhoki. Kana kai ai tau malia ku whoki e ono anga he whaefkako. Ke matutaki ni mo e whakatutala mo e whalu he tō whaiaonga, tō kolonga whoki tō whaiaonga ne tohi ole mai. Si linga kua katoa he aonga tō lunga he mga honei. Ko e aonga i kiki, ha hai ai whalu he tau whaiaonga whoki ne na kai la hohoko mai, ha koe tau whahi marolo sino. Kai kua moa tua e hokotaki mai he uru whaiaonga he whahi aonga i kiki mo e isi whaiaonga o si tau wahanga ha tau tū ke kamata. Kai uina atunga ia ni ka eke kua whaiaonga mtola tau kapisinga nei loa, ke kumi mai ke whaefkako me whakau e whoki ni ke he komisina puringa hua haka lo tolu whoki ne talia ke tamai e tau tangata nei he tau mutu kehe ke whakaako hako ngai toka longa whoki a tau tolu a tau whaiaonga. Hako mna ole atu whoki au ke he tau whaiaonga Niue ha tau New Zealand hako mua atu ke alo tolu ke mai ke whakaako ke taki ue tohi nei tuli liwat kai haia ni ai la whai tangata kua kumi mai ke pihi kua talia e ole ke hau ke whakaako e mutu tau tū. Tali mai he longone tau ala he tau whanau, he tau kamatamata whakahiku, tau NCEA, moe kua iloa i toko longa i tau whanau, he tau wahanga ua moe tolu, he NCEA ne na kai pāse halo tolu tau kamatamata externals, kua ongo ai whalo tau mamatua, moe pehe kua na kai lata ke whaiaonga e tau whanau na kai la moua e tau whakamailonga purotu ke eke moe tau whaiaonga. Mai longa e koe whakaonga e tau whanau, nei ke whakaako e tau whanau NCEA, he aonga toko lunga he tau kua mole. Kua whakailoa mai he mtakau pule ngā hua, koe toko whae whaiaonga whau, ke lata mai aonga toko lunga, kai iloa i whoki na kai la whaiaonga ia, ke lata mai wahenga physics. Talaha mai mtakau pule ngā hua, koe lahi anga ia e tau ngā hua, ke lali ke maua mai e tau whaiaonga, ke lata mai tau aonga ni ua, kai mai longa whoki e tau whakaholoanga ke whakamahani e tau whanau whakaako, tau watu ke he tau aonga pulotu. Ko mai ke fōki a BCN News ke whakatūtala mo i ulu whaiaonga he aonga he tau whānau i kiki ko Carol Edwards he pungi nei. Mo i whakamama mai e ia e tuanga he tau numela whaiaonga kua toko ngā hoa ki he tau ngā honei, hanei a Soraya Mangaoa, mo i tau walatala ia. Kua liu duai e tau aonga ke tā he kamata mai he ahungufua aho tolungu fulu he mahina nei ha Ianuali i ni awhi. Whakatutala BCN News mo e ulu whaiaonga he aonga he tau whanau i kiki he pungipongi nei. Hanga au ia ke he tau whakatokaanga kua manaki e aonga ki ai ke lata mai tau nei. Koe tau whakaholoanga he aonga, tonga ia ne wha iloa e tau mamatua. Wha maeke mo tōru ke ono ke he whalu a matapatu manatu ke lata e mo hatu tōru a takataka i motu mo halo tōru tō momui. Se koe tau nei, maeke mo tōru ke ono ke he matauru poke matapatu manatu ha mo tōru koe nonofo mi lino mo tau tufunga sia. Se koe ha mo tōru a ono anga, maeke mo tōru ke vevehe wha e matau patu manatu ia ke maike e tau kuata osi ke whai talahawanga hangau ia ke ha tatola takataka i motu. Si maike matulu ke tau se ono nanga mua ki Niue, tō o atu ai mungia ke Pasifika, o atu mungia ke Lalolangi si ke kuata ke wha muia, maike mungia matulu ke liu mai, ke liu ono ke he motu ni he tatola ko Niue, si loa koe kuata ia whuki ni whatau se matula konisete. Koe kone seta matoru ke tau se tau kōri mo e whaurua alolongo hangau e ke tau whakakuanga ni ko meki ke tau se he tau katoa. Mai longa mai he aho whakaako ne whakahoko ki matawai he whahi tapu kua mole, toko ngā hoa e tau ni mela whaiaonga ke lata mai tau aonga ni ua. Kai mua atu e tū toko lalo he tau ni mela whaiaonga, ne ngā hua atu ke aonga he tau whanau i kiki. Whakatūtala BCN News me uru whaiaonga ko Carol Edwards he pungi nei. Koe le kua, koe kū e to wheau. Si, koe seisei ni ke ore atu ke mai ke nangai ke whakaloaloa e ka mataanga ke ua ka mata tuoi. Kai
Kua maeke mo tōru ke moa mai whaurua lang matai, mai he whaurua whaianga ni kua taha whaianga New Zealand ni nofunga i hei whai whakalele whai tapu kua Māori ko Mrs. Joy Kiwa, whakaue mo tō kia iha ko maeke ia ke hau mo kumi mā mo tōru ke lang matai mo tōru aonga. Si pia whuki ni mo taha ofisa mo tōru, ko ia whuki ko e uru whaianga he aonga ni, he tō mga hala kua Māori, ko itsi tukitanga o mai toko ua laua, ha koe ka kano, no nofunga edo whaianga mo tōru New Zealand, taha ni ai hoko he hau ha koe wakalele, whauru koe tō ka whukia ka ke tō sino, si pihia whuki ni aila whai tangata ke whaurua punga hua, mo e whaurua whaianga kua o ki tō olo tōru ha koe tō lawe whakamanga whaua, si kūla he mo tōru, si tupi la he ha koe kū e aonga, mo e longa e tau puhala ne ono ke koe whiwhi, e tau ono po ke kisikisiang ke tau wahenga, ko hai ka tuku he whahia, ko hai kua lata tonu ke he punga hua ia. Ke mai ke whaiaonga i mua he tau whanau he kamataanga he tau. Ka toi ue seo e tau whanau he mga honei ne kua whakamau ki he aonga he tau whanau i kiki he talahau mai he Edwards. Whakatatai atu ki he tau kua mole, tokolunga e tau Niue whanau he aonga mai tau nei. Huhu atu a PCN News ke he uru whai aonga ki he tau hokotaki he tau whanau aonga mai he tau kua mole, mai tau whakatoka aonga kua ono atu ki mua mai tau nei. Mi taki tau hokotaki he tau whanau mai he tau kua mole ne ki se maturu he hok he matahiku tau, whakatatai ni maturu ke kamataanga, si koe amanaka maturu ai, ke liu ke tau se tau kamatamata he tau whanau, ha koe loi tau tūru koe whihi whai tapu e ni no nofto tamika ina, si aiti mamaka hana whahuhu, whoke na maturu koe whihi tamaka ni tū pepa, he no nofka ina he tuku aonga, si lahi ni ke ua po ke tūru e tama i lote he poko aonga ia, si ka ono ke he aonga toa ka hako e sipuni linga i katoa e tūrung furu tama he aonga toa ni whatutu. Si mai ke monga matu ke liu ke ono, ko whi tuanga he tama ke lata mai kamata anga he tau. Si osi mongi te whakakuanga ka ilo tutu na whakatu mau e tau sivi halo tūru po ke tau kamata mata ni whaangi kei he tau kuata osi. Moi mai ke ni ke kisia e marikisi hake na kai halo tūru a tau tutou po ke tau seanga he tau numela. Kisia he toka more i whaikehe mai he kamataanga he tau. Kai tonga ia ko alata ke whakatu mau ka hei tutu. Kai oka lahi hako e tau mga hala fia mga hala o koukou tahi ke tau mena halo tūru si whatuku ki tu e lo tūru mui e tau tutu pep. Hai ai ni ka hai wharutama ni fia pa waki ni ke tutu. Hongfluma taha e tau whahitapu ke lata mai kua ta whakamua nei, mo e kua mana ki ke whakahoko e taha mngaho ke whakatutala mo e tau mamatua, he aho ofluma wha he mahina ha whepuali ka hau ke he halo tolo tau ngahua aonga, he halo tolo tau whanau. Kua whakamōli mai he ofisa e mta kaupulinga hua, kua whai kumianga, kua whakawhitaa ki ai, ke he tau kakano a sinaka i tausia e whakalilifuanga whamahani, ke he tanuanga he ke pule ni o kio ke whetau whahitapu e kua male, lilifu ako puni ka panga. Mai longa ai koe nākai whai whakailoanga ke he whainga hua leo, ke o atu lau tūru ke he tanuanga ia. Talahau mai e ngutuwunga hau e he ofisa e mta kaupulinga hua, ko e kumianga nei ke i loa e mena ni tupu, mo e koe hane nā kai whakalataha atua e tō leo ke he tanuanga. Kua tū mo e fuafua ke lea ai e palimia lilifu ko tau tantangilangi mo e ale whakamole ia ke he mga whaoa ke he mena nei ni tupu. Talahau mai e takitaki leo ke BCN News ko Tim Wilson nā kai whai whakailoanga ke he whahinga hua leo ke pehe kua o kioki e taha i ke pule a si nā kai hoko atu ai e tau leo. Pehe mai e matakau pulinga hua, hane ngā hua fōki kia i ofisa he tuhi kupulahi whakatuwhano, ke whai whakatokaanga whakamau, ke i loa mo mailonga he tau whahinga hua osi he whakatuwhano, e tau whakatokaanga ke lata mo i tau lilifu i ke pole ka o kioki mai he moi ianga nei. Ko amana ki e motu ke whakamanatu e tuanga 50 tau pule whakamotu he tau kahau. Ko lata ke mailonga e tau lilifu i ke pole ni ngā hua mai he tau wahaloa ia, mo e tau se tau whakalilifuanga kua mahani ki ai, mai he tau longa.
Kua whakailoa ai fō ki he kau taha wakatonga Matsons kua la lawhi atu ki he whalau wakatonga, taha fō ki he wakatonga koe Olomana, ke langamatai ki tau puhala lau mai uta koloa ki he tau atumotu Pasifika tonga. Nā kai fō e wakatonga MV Olomana, kai kua mai ki ai ki la lawhi atu ki he tau wakatonga MV i mua ua, moi MV i loa ua, ki lau e tau koloa ki he tau motu Pasifika, wakatoka mai i Okalana. Whakailoa mai he kau taha Matsons ha kua tōru e wakatonga ki ngā hua ki he tau motu he Pasifika tonga, tō mai ki ai ke whai wakatonga ki he tau hongfuru e tau aho mai he motu ko Nisilani ki he tau motu ko Tonga, Samoa mo Fiji. Kua mana ki ai ke kamata whangahua e MV Olomana koe whenonga ke taha se au whangfuru ma wha, kua whakatai ke whakatoka mai i Okalana he ahong whamaono he mahina Februari ke whinatu ai ke motu ko Tonga. Pia e taha whakailoanga ko maua ai ke he taunga hua he matakau Matsons. Mai longa fōki e tau whakahaloanga fōu kua whakangahua ai he whahinga hua customs ke lata ai me tau koloata mai ke motu ko e tau tekenolo fōu ne whakahingoa ko e Asikura. Sipihia e tau walatala tu tupri lata mo pūli he pōnei, whakamanatu atu ki he tau pāsese kua manaki ke watu ki Okalana pungi ka mata fua e tau kātoham tōlu he matahola fitu he pungi. Kai mawehe atu ai ki he mga nei, munu ni pō, nona whaa.